Zavidovići, odakle je Krivaja, ostalo bi lijepo mjesto u srcu gorovite i šumovite Bosne, u Jugoslaviji, jedan privlačan grad u kotlini na 3 rijeke, tek jedan među brojnim mjestima smješten negdje po sredini među velikima. Jedna tačka na geografskoj karti gotovo podjednako udaljena od velikih, olimpijskog Sarajeva, glavnog grada Socijalističke federativne republike Jugoslavije Beograda i Zagreba. Ovako, po Krivaji, više od jednog stoljeća Zavidovići i cijeli ovaj kraj poznati su u cijeloj zemlji i izvan Jugoslavije. I dok će mnogi na raznim stranama svijeta s dosta teškoća izgovoriti Zavidovići na svom maternjem jeziku, spominjat će ga i pamtiti zbog Krivaje. Krivaja Zavidovići širom svijeta, širom Europe, u obje Amerike, Krivaja u Sovjetskom savezu, na obalama Mediterana i Atlantika. Odasvud ovamo u Zavidoviće svakodnevno sve više i više stižu poslovni partneri da bi sa zadovoljstvom ponovo obnovili narudžbu, obezbijedili ponešto iz širokog asortimana sa čuvenim znakom Krivaja. Poneki dolaze s nevjericom, da bi jedni i drugi otišli zadovoljni i zadivljeni onim što su vidjeli, sretni što su stavili potpis na još jedan ugovor, obezbijedili isporuku. Ovaj znak garantuje vrijednost na svemu gdje je istaknut. Kada se spomene Krivaja, kao da se izgovorilo šuma, stoljetno stablo, plemenito drvo. A od dobroga, u pravilu, u Krivaji nastaje samo dobro i svaki puta bolje. Krivaja je i stoljetni hrast, vita jela i mirisni bor. Krivaja je bogatstvo drva, ali prije svega i čovjek. Vrijednih preko 16.000 radnika što svoje iskustvo i znanje ugrađuju svakodnevno na raznim poslovima, na mnogim mjestima u tradiciju Krivaja kvalitete. Sve, baš sve se ovdje stvara po mjeri čovjeka. Stablo do stabla, gorostasno, vitko, nepregledna šuma do šume, beskraj preko 200.000 hektara Crnogorice i Bjelogorice. Čovjek odabire ono najbolje, obara, reže, prerađuje i stvara. Čovjek sruši, ali poput svakog dobrog gospodara i zasadi. U prostranim rasadnicima Zavidovića i Žepča proizvode se nove sadnice, obezbeđuje bogatstvo za sutra. U suvremenim pilanama u Zavidovićima, Kaknju, Tesliću i Danilovgradu ispili se godišnje nekoliko stotina hiljada kubika drveta. Svake godine iz šuma Krivaje desetine hiljada kubika plemenitog hrasta, tvrde bukve, bora ili egzota pretvara se u hiljade kubnih metara cijenjenog furnira, raznovrsnih drvenih ploča, brojnih namjena, u visoko kvalitetni parket i drugo. U drvno-prerađivačkoj industriji mnogo ih je na svjetskim tržištima. Međutim, za kvalitet uvijek ima mjesta. Kvalitetom ponuđenog, Krivaja je uspjela izboriti svoje mjesto,
jer u jakoj konkurenciji opstaju i ostaju samo najbolji. U 10 savremenih fabrika namještaja kreira se i izrađuje takav proizvod koji pogađa ukuse onih koji znaju odabrati. Ovaj je namještaj postao sinonimom dobrog namještaja. Ovaj je namještaj postao pojmom savremenog, modernog i lijepog. To je namještaj koji se traži i nalazi i sa zadovoljstvom useljava u naše domove. Ovaj namještaj unosi toplinu, dio je udobnosti, pristaje svakom prostoru. Teško je spominjati brojke jer one su uvijek promjenjive. Ukrivaju, mijenjaju se iz godine u godinu naviše. Riječ je o milionima stilskih i modernih dijelova namještaja, regala, ormara, kuhinskih kredenaca sa fino urađenim detaljima, ili čuvenih krivaja stolica koje postaju svjetski hit, kojih nikad dosta na tržištu. Uz namještaj, gotovo isto toliko u zemlji i svijetu tražene su kvalitetne zidne obloge za interijere raznonamjenskih objekata. Ovi detalji, izrađeni od drveta u Krivaji, sastavni su dio ekonomičnosti, funkcionalnosti i estetike. Od svih čovjekovih želja, najiskonskija, najljepša je imati krov nad glavom, toplinu porodičnog kruga. Krivaja, jedan od najvećih jugoslovenskih proizvođača montažnih objekata, hiljadama sretnika ispunjava želje, nudeći visokofunkcionalne, komforne, udobne i ugodne životne prostore. Montažne kuće ni u čemu ne zaostaju za kućama klasično zidanim, što više, nenabrojive su prednosti tih kuća, bez obzira na podneblje. Krivaja montažne kuće, to su kuće koje izdržavaju sve uvjete, odolijevaju snjegovima i buri i na zadovoljstvo onih koji se njima usrećiše, traju. Krivaja montažne kuće nisu samo zidovi i krovovi, to je oprema kuće od početka do kraja. Uđite pa se uvjerite. Pitajte da vam potvrde. Krivaja kuće to je kvalitetno izvedena toplinska i zvučna izolacija, uređeno grijanje i ventilacija, provedena elektroinstalacija, vodovod i kanalizacija. Nisu samo objekti za odmor i stanovanje u programu Krivaje. Hiljade kvadratnih metara namijenjeno je po sistemu inženjeringa za izgradnju brojnih drugih objekata. Turističko-ugostiteljskih,
dječjih vrtića, brojnih sportskih objekata, industrijskih i drugih. To su klasično građene kuće, objekti niskogradnje, metalogradnje i drugo. Gradimo u danu, traje stoljeće. Prije nego li priča o Krivaji dalje krene, krenimo zajedno da bismo doživjeli nešto nesvakodnevno. I ovo je Krivaja. Prirodni rezervat, lovište Kamenica, prostire se na oko 14.000 hektara. Zadivit će nas susret s prekrasnim primjerkom snažnog vepra ili uzgajalištem srebrnih kanadskih pastrnki. Prošetajmo ulicama ovog grada. Na svakom koraku prisutna je Krivaja, u licima i u rukama njegovih stanovnika. Krivaja, njihov ponos i zadovoljstvo. Zadovoljstvo zbog vašeg zadovoljstva. Metalna industrija upotpunjava i zaokružuje proizvodni proces. Trebali bi nam sati i dani da bismo sagledali sve što se ovdje proizvodi u znaku Krivaje. Čelične konstrukcije, transportna oprema, oprema stovarišta za pilansku, primarnu, finalnu i celuloznu preradu drveta, oprema za livnice, iverice i toplane, oprema za građevinarstvo, rudarstvo i metalurgiju, industrijsko otprašivanje, raznovrsne mašine, višenamjenski dijamantni alati. Sve u Krivaji zakrivaju i druge. Restoran društvene prehrane, mjesto gdje se predahne, odmori i okrijepi da bi se sa još većim elanom nastavilo. Za još jednu garnituru namještaja. Za još jednu kuću ko zna gdje. I ovdje se spominje Krivaja. Ovdje uz obalu jednog od najljepših mora na svijetu, ovdje u Makarskoj, u odmaralištu krivajenih radnika. Sve što je lijepo brzo prođe. Vratimo se i stvarajmo dalje. U ovim prostorima kreira se i realizuje razvojna i poslovna politika Krivaje. U Krivaji postoji duga tradicija automatske obrade podataka sa osnovnim konceptom koji zahtijeva integraciju svih relevantnih funkcija, istraživanja i razvoja, inženjeringa, planiranja poslova i proizvodnje, proizvodnih operacija, marketinga i prodaje, financija, knjigovodstva i administracije. Sve što se proizvede u Krivaji treba i isporučiti. Tu je i Krivaja banka, koja za račun svojih osnivača obavlja bankarske, kreditne i novčane poslove. Krivaja je i 700 kvalifikovanih i specijaliziranih inženjera, pravnika i ekonomista. Ovdje stručnjaci u Krivaja Komercu obavljaju složene poslove prodaje i nabave, projektovanja, inženjeringa i marketinga,
Ovdje se ulažu napori da se stečeni imidž Krivaje sačuva, učvrsti i proširi. Za potrebe izvoza u inostranstvu su formirana vlastita i mješovita preduzeća i predstavništva. U Sjedinjenim Američkim Državama Krivaja je formirala vlastitu firmu sa 9 punktova montažnica. Zajedno sa drugim izvoznim organizacijama, Krivaja ima svoje predstavnike u Frankfurtu, Londonu, Parizu, Trstu, Alžiru i Moskvi. Tako se godine zaključuju s ciframa u milionima dolara, a za svaku novu predviđa se porast. U zemlji u svim većim centrima formirane su inženjering jedinice, komercijalno-tehnički biroj i predstavništva. Plasman Krivajinih proizvoda na domaćem tržištu obavlja se putem vlastite trgovačke mreže, kao i u kooperaciji sa drugim trgovačkim kućama. Svakodnevno ovamo stižu poštanske pošiljke sa svih strana, pohvale, narudžbe. Svakodnevno ovamo stižu poslovni partneri iz zemlje i svijeta da bi vidjeli, da bi dogovorili, da bi zadovoljno otišli dobro obavljenim poslom. U tome i jeste zadovoljstvo Krivaje i sviju u Krivaji, da je tržište zadovoljno. Da je za sve dobro kriva Krivaja.